MX Player Infinity 2. Svaki TV pretvara u Smart TV, možemo vidjeti portove. Jedan SD, 3 USB porta sa strane gdje možete spojiti joystick kako igrate igrice i normalno i za mrežu mrežni kabel. Znači svaki TV pretvara u Smart TV uz pristup mailu, internetu i ostalo. Najbitnije od svega su znači internet protokol, televizija. Uvijek morate skinuti najnoviju listu. Ovdje imamo listu od 7.4.2015. Jedna od najboljih stranica je Bokijeve liste koje se ažuriraju gotovo na dnevnoj bazi. Lista je ogromna, tako da svakog ima ponešto. Ne znam, možemo na primjer otvoriti ovaj program. Za vaše klince tu su uvijek najinteresantniji crtići. Disney XD na primjer. Anyway, coach, I'm sorry I pushed you. I'm sorry Ili možda Disney Junior. Naravno tu su i za vas komedije. Seen any extra Zoidbergs around here? Negative. Will you go out with me? Access been... Ili možda HBO. Hey, stud. If you haven't got it, this is quite a pleasant surprise. Najbitnije u cijeloj priči je open source program. Instalirana zadnja verzija. Kodi. Sa Kodijem možete gledati sve serije koje su snimljene, naravno isto i filmovi. Sve sezone sa titlovima pratećim, ako postoji na hrvatskom, da, ako ne, na engleskom ili nekom drugom jeziku. Znači, add-on videos, video add-ons, najbolji su vam Genesis, Ice Films i Phoenix. Evo, možemo na primjer ići u Genesis. Sve ovisi o brzini interneta, kako će vam otvarati programe i serije. I sad ako želite gledati neku seriju, na primjer, TV shows, najpopularnije, most popular. Sad imate ovdje listu najpopularnijih. Evo jedna od meni najboljih. The Big Bang Theory, teorija velikog praska. I sad ovdje imate sve sezone koje su snimljene do sada. Evo možemo otvoriti zadnju 8. sezonu. 8. sezonu i sad na primjer, ne znam, evo, druga epizoda. Sa strane imate kratko objašnjenje o svakoj epizodi, evo na primjer druga, evo budemo treću, svejedno. Malo pričekajte da napravi upload. Evo puni se. Sada odaberete kvalitetu. Evo na primjer high quality. Uvijek ima više linkova, tako dok ja ne radi, uvijek neki radi. Evo ovaj trenutno ne radi. A možda nam radi ovaj. Ili ovaj. Bit svega je da uvijek neki link radi. So how does this game work? I just throw it with a real ball? No, just nice and easy, right over the plate. Ako želite titlove, na download, tražim vam titlove. Na titlovi.com ako ne nađe na prvom. Evo ga.
čitate ih, imate titlove. I'm heckling you. It's a beloved part of baseball. He's right. And given that you're probably still waiting to be picked for a game that was played in 5th grade, I'm sure you do. I tak za sve serije, koje god poželite. Hi, what's going on? Možete ići na search pa upisati ime serije ili slično. When I said go outside and play. He's practicing. Sada vidimo kako to funkcionira sa filmovima. Malo nazad. Znači ima puno opcija, žan, certifikati, nepopularni, koji su trenutno aktivni, što ljudi gledaju, najbolje ocijenjeni i tako dalje. Znači idemo na filmove. Po žanrovima jezik, box office, Oscar winners, zadnji HD filmovi, ali ovo je uvijek jedna od boljih opcija, što ljudi gledaju sada, a to je uvijek ono najpopularnije. People watching, malo pričekajte da se očita. I sad birate koji film bi htjeli gledati. Evo na primjer, što ljudi sad gledaju najčešće je ovo. Evo. Ne znam, evo na primjer Interstellar, jako dobar film. Kao da imate malo videoteku. Naravno koja je open source u potpunosti. Birate kvalitetu i link. Evo na primjer ovaj link. Evo imamo sreće, ovaj prvi odmah radi. Ista stvar za titlove. Idemo na download. Možda ovdje. Searching. Nema ih. Idemo na titlovi.com. Ima ih. Interstellar. Ovi bi trebali raditi. 5 zvjezdica. Evo malo još pojačamo. Pripremite si kokice i uživajte u filmu. Well, my dad was a farmer. Like everybody else back then. Of course, he didn't start that way. Computer says you're too tight. I got this. Drop me the straight. Evo ga, vrlo jednostavno i tako za sve ostalo. Možemo ubrzati. Možemo još ubrzati. I'm sorry about your wife, Mr. Cooper. But Murph got into a fist fight with several... Vrlo jednostavno i učinkovito. Evo još jedan od boljih hedona, da vam pokažem i njega, Phoenix. Jedan od favorita. Ovdje čak možete gledati Live TV na Phoenix TV ili
Filmovi su vam vrlo jednostavno posloženi po listama. Evo naberete, na primjer, kategoriju rat. I sad odaberete film. Bilo koji. Ne znam, evo na primjer ovaj Full Metal Jacket. Ista stvar kao i sa svakim drugim. 2 linka. Phoenixu je to malo pojednostavljeno. Čekajte da krene. Potražite titlove. Za ovaj film nema, ali dobro, nema veze. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart, mellow Vietnam. I tako što god poželite. America has heard the bugle. Ali najbitnije od svega, potpuno besplatan.